who say Kotoko ni Kotoko. Yeah. Nti Kotoko na wa say no and I was a residence and so ha Kumasi ahana na Teresa represent yes sir. Umunyina ha na ewo mu. Oh okay. Ma test there. Oyo ba bia. Erodi fanisi. Amen. Oyo beautiful woman. Wow. Wo fe ankasa. First no babusha. Okay. Ha na so oba taleta. No ban ho. Wow. Na girlfriend ti. So babusha ahana pakine car. Lumba babusha oba taleta ho. To ba ebe omudan wo he ya. Mudan ha ya oba hwe. Ohu bia na. Oba want me anyina second school a. Oba ha the Teresa down pay. Ohunu na. Areho akano. Oh. Abusuya me mai na enwa kwaba ade baba Grace TV so na dey kan ya obi platform ni and as a channel ya me share wa se me na wa subscribe to the channel na kaka yegina yenyine abo medas so be dey sama me nyame share abusuya yegina nim se be nansia kwa na otwu nie e na ye papa ya yegina Charles Kojofosu that the Lumba arguably the greatest Ghanaian musician of all time. We said Donald Jitu say he's the greatest here. So boy nyame dia na bro ye nyame dia no bebre na di ne ho dance here Ghana for kire o madwen e for that Lumba nyu oboboy ye ho anyum bebre no boy ye ebi ni ye yaka kwantum ebi ni yankwa no ma ebi ni num so twa ope ye na o se kwa ani mu nsem bebre na busu anyum ba kwa that Lumba boy ye na no so amanfo ni di ho pa e Teresa ai se menyiwa ya eni enami ayo isema modia kami eboni ayafo na se menyiwa ya eni enami ayo boni ayafo ne me na na isema modia Teresa Bebre say abusia na otie nwom na otoko ba bia o say o se Ghana man say obi entumika enko Kumasi Bushen Kotoko residence ho ena se wa broni ba mama broni ba ye friend Kwadu ewo na abusia Kotoko residence no ene ye ba ho ye bodu Kumasi Bushen bia ye ejina ye Bushen station no patemu wa na efie ye wo me sani faso yes efie wo me sani faso abusia ho ene Kotoko residence ya ewo Kumasi Bushen ha ene ye be ho na yakofibia no mu ho ne abusa wo mo ho se ye ka se Kotoko residence kra as edin no as chere any say na update that Lumba ka chere se yemra eye Kotoko residence ya ewo Kumasi Bushen Teresa abebrese na nakunadu ya that Lumba chere se Kumasi Bushen Kotoko residence am wo no ne ho asem kakra ne se dia yonkofa ena na eda one Charles Kojofosu that Lumba ntamti a obo enwom kakra sa e hye na nimonyam na sabi fie bebrachi ni enwom da so gina mu ada bia amanfo bo e de kire won odo ya wo e de ma afoforo nti abusu ya na ye bedin komo pa nim se ye ni komo wie no ye beti that Lumba nwom Teresa asiye nti me srew obeka ye hwani like na comment na share ama obi a obabi enya bi nhwe sanse we are celebrating the living legend of course somebody can the greatest Ghanaian musician of all time abusu ya ti ahon ya ba bedu no efie ya etwagu ewo ya fidie isui eho ene Kotoko residence ya na Teresa bebresa that Lumba ebo no nyom no ala that Lumba edne bo nyom no na otie ya enche krai de omo wo ha e ba ba twin ko wonti wo hwa we gate no good wo hwa gate no animu a wo say ya twe ebo ho ya enti de bra yes abusu ya wo hwa gate no animu a eni atwe wa wo say Kotoko ni ye Kotoko ya enti Kotoko na wa say no and I was a residence and so ha Kumasi Bushen Kotoko residence and na Teresa bebrese ya that Lumba de bonyo na wotie enti ye de omo wo he ba twin komo na yesu ade kwante bi so twem na ye mo makwa abantempa na fe yankwa ye no mo twin enko apanyi boko de Na wo pando. ye de nyame ase patch din say Me din di Joseph Amuzu Kwashi. oh okay Joseph Amuzu Kwashi ovaju how is name e himfa Haye Kotoko resident. okay Teresa papa fie. Teresa bebrese papa fie And Teresa bebrese ne papa fie na o ejina. oh okay na ye ka say Kotoko residence I didn't see fra Kotoko residence Kotoko resident di e. Asa obi timi si fie. okay No say nipa simasi resident, nipa simasi palace, nipa simasi ono so me dia me madwin ade odu tu say. Oh he na o Kotoko resident. oh okay Sa resident di e o asichire bebre nti ono so na resident ni okay anti yo he na bia no ba tu na say o tina brusan so a o jojo no bu okay
Enti aha na Teresa represent yes sir. Omu nyina ha na ewo mu. Oh okay. Enuafo nyina ha na ewo mu nyina Teresa ha na ewo no. Okay. Teresa, Teresa represent kra or ne hwan kan mo se bakra che e de obodu ye. Ma test die. Oyo oba bia. Erodi fanisi. Amen. Oye beautiful woman. Ne ho fe ankasa. Ye ka oba. Oyo oba. Anya se oba se ho fe se die o but o bibia. Sese. O suban. Okay. O buade. Obre ne ho ase. Okay. O ya kola o, o ya panyi o, obre ne ho ase ma o. On fa se o ye akola a o de ndie mama o. Ena fa se o ya panyi a o de ndie mama o. De ohunu bia. De won papa na won titi o mo sa. Oh okay. O titi o mo nyamesumu a o mo suro nyame nti o mo nim kasa e kasa kire nipa. Oh okay. Ayi fa kasa na o mo free. Ni papa free busha ya. Oh okay, kuma se busha. Ni papa dia dia busha. Ni papa dia kunya wa. Dia kunya wa busha. Busha kunya no. Oh okay. Okay. Ni papa o mo free busha ahimfie. Oh okay. Ha mo ahimfie wa ya. I don't mind so. Me sa ta no dia. Now ni papa aye contractor no. Ono ni nua panyefe na nadom. Wanya. Teresa papa. Edua panyi. Ni nua panyefe na nadom. Ono di ade obusha. Oh okay. Te Teresa papa no ye contractor. Nti ono e surveyor ama ni nua no. Me enam papa bi e frame Mr. Les. Okay. Mr. Bebrese. Ni nua kitoro no. Okay. Enam no so temne hu Abebrese. Wow. Because em tinifie. Ni nua ba ne baba ko frɛ ya frempon. Okay. Ona fam say na kola me ne na yere etie. Nti enam no so minimum nyina. Minimum nyina. Wow. Ana no o ma me so free. O ma me de minimum so free adudwaman. Adudwaman. Adudwaman ha ya. Mankaso adudwaman. Oh. Hona ma me na yere e free. Anti broni hono free. Wow. Teresa ni nua no be say Teresa. Ni nua mo no mo de minim sister ya. Chief. Okay. Ana sister bi we referring dikakra ono no o wale papa bi frene kotoro andi o yandi sini panyi pa kumase no na o champa me. Okay. Hanti on na minna chief so na ye o mo ka akire na minim o mo nya ketua chief din dia on raso ho sisi ya ba ne nua ba ko no o ba ya no o film ana andi sini yene so o okay hana ba ku minimum but yana edini mi refi okay mi refi dino wow dia na o hwa dia na ma that number the Teresa represent e born yet is na o mo e wa yon ko fa bi o mo tem dia na woni kakra o intelligence mi dia minimum fa won say okay lumba no yeah me fashion babusha okay ha na so battle no ban ho na girlfriend ti so babusha aha no parking car asro ya okay anti ya dosu na ofri ha obere na were wako oba na obadi ba osie no obi hui ka se lumba babusha oba Teresa ho to ba obere na wako ti dia me hu se o de tofe okay oba na tofe kana tofe okay na ekutare se ya no tu agu na chi wow na nyina edim ka ko sisa no sa tu biem ti before mo set of no sa be twa na won sha no na ka na yere etu to otugu na mun na mo ko pra because say akwan mun na hora won timi nko because no so wo ne pa bi wo kam no pe obi asamti o pe se wo de ka be re ha obi anti me kai say obabushe no sa na ya wo ye because o man ko izeda o man ko izeda me kai say ne papa wiye no obedu be 40 to 5 okay eye ne Sakasaka park obedu ye no eye no tuye Teresa papa wiye no Mr. Bebrese Teresa papa wiye no a check ba owuja ne ba no Teresa Teresa papa wiye that number baby o baby na feeling to say sana city anya easy wow tama obedu ye na hu na poster na banner na moye no bo after na wonti mpagya ne ti wow ti na bushe hini ti akonyam ana okoche ochene wi na watena se no na one chakura because na no raho na no raho ama Teresa sa wiye oba homache ya obehwe Teresa wo na mo but yan hwe bra na that number at time ba say e be hwe ye ma me Teresa
Sabem, na ya fi bem, wo be kaya years bem. Me kan 90 sa free 1990. Sa ba nanim. Na sabem na omo. No ba because obo Teresa Abrebese no ache because I say da bia o ka say sanya Teresa anka onye dia wo lumba Okay. and tambia obo nyuma obo ne din wo kwandu obo kwandu di wo Teresa ma me di kwandu to no so wo di ne ma ne ba no sanity. Wow. Sabem no that lumba ne Teresa. Na se kro na obia nim say that lumba do fu ne Teresa. Obia nim. No obia nim say me kra to me kra nim say ne yere no. Sa. Ha me nim say ne yere no. Ade tina na nim sa. Na wadwe yo sa. Say de wona ne tie no. Ha nim say ne yere no. Ba later. Won na antik kro ni mu ana. Later ne hu say anya wan time nya ne ho ade. Ha sana. Wow. But I want to share ka. Yes. Omo tra che. Wow. Mo tra che. Teresa mo ti say akasa. Yes na no perfect ba. Wan for the ka. Teresa we nice woman. Can you tell me? Betima ka. Bantuma. Okay. Eba Junction. Bushay. Okay. Na kwa betima ka ye ka oba Teresa oba. Wow. Yes say oba say bia. Oye oha. Na ho fe. No kra ho fe pa ho. Obani bibia wo bi. Ana osa wo ho fe okuta kala okuta structure bema bia hu bia na de beje hu. Ana osa buade. Oh, okay. Osa you good. Osa you good. Yes, we na want me hwe ne mpem. And then ukre bisifo yampa. And ho fe papa. Teresa ho fe. Ne kala no. Natural color nyame de ma no. Ne se bia wo sra. David be won sra. Teleba nyane pa bia odi nku bi e kan na body say opeso sra na o ekokọ na yesesese onti sa eto anyum wutia wo se obi antutu mi kai enko kuma se bo shen kotoko residence na wo say mama broni ba bi aso kan o ma se chene se mama broni ba no o mama no ye kokọ Teresa mama ye kokọ okay ono so ne ho fe papa okay Teresa mama no ne ho fe okay and the Teresa no na for mommy a life but Teresa no such as no mommy okay Teresa no china so who say yes obeni Teresa mama ni mama broni no yes sir sanity mama broni ba I friend kunadu na Teresa kunadu no so e so sa de ba bia na mama ne di ne dinere eto no so no na kunadu sana minim Teresa de Teresa Abrebese okay kunadu no minim say mama ne di okay minim say mama ne di okay that lumba Abraham Otias can for the crazy the interview book go kan say Teresa Abrebese you be on the cool school e wo Dwabin senior high school now say say Abraham na ho ofenti o ma no take class na no bia kwantimi nkasa na won say obi down so obi mu a o ko ne chen kwa na ofere na so aka to say na ne ho ofe pa won timi kwa hwede ne mu kre let's say some that lumba kan say na tie pepe no kre Teresa ne ho ofe ohu na on say sisi akura bi wo ho obo hu oba bi ne ho ofe pa e bi onamo na ma kwantimi friend ensini pe mu kwa na say usuro fel no sana Teresa tie okay na ho ofe but no matter what o ye ho ofe no kra obaba won che no no odi nkomo it's not brain one say we are good we are peaceful woman on pe he tambia o peace nti won pese obi be ha na adwo no so be ha obi agi nti ade o ye ma onya wo de no emfa nya no okay tambia o ye calm that lumba sa kan o say Abraham Coast School Dwabin senior high school na Teresa Abrebese and the provisions na ade ba na wajibia ma no sanse on mu o de ma no no kre oh okay lumba na sabsab na hia no pa te de bia o kasem bia o se anya Teresa kanya ba bia o yere wodu okay no kre Teresa san is it mu wuska Teresa mu wuska na ne papa o contract na wuska oh okay because me kai say yeah na me bia me be ye na djuma bi ma no o se kra cho obaji mi sen nsi nana do man bia maji o okay satan no ma 50,000 na you run ska bi na green yeah o ma mienu se ei ene dem awie one trouble was the other more ka me charge na ka enu sa ba ska do ba na emu mo am se ei well
adwuma na yeye since then no ana papa de papa me de pena asem ana ewo ma na ono so yakopon yere tunu safren the Teresa dear betima kan play say enuafo nyina na odam sunkun odam sunkun na ahofo na wo busua no mu awu nyina ho fe omu nyina ho sister ya kwa sabi onu hu na sister ya no ono osane papa no Teresa nua panyi oda so ti ase owu osane papa no on papa na etuntun tuntun na ho fe pa nti papa na ho fe na mam no so ho fe ana omo hia mount wo be fa papa na kala no fa o wan fa mama no fa kala omu nyina ho fe nti na even though omu nua chief na efre chief sisi no ohu no sisi aboti shock na so wa we nice man to no de obenya na samre wo dwom oba du be 6 o'clock ono oba wo hye suro onko ba bia wo hye dem di omo ni pa bia omo pam wanse okay omo pam wanse dabi okay dabi lumba ka Teresa no kasa omo on kasa omo ye din o se utie anyo no a odana sida o se gana gina bena sima o sa ka bibi se yati lumba na aka se bule buku atwam ansa na o that lumba bi tu kwan kwa kontu Teresa be se ne boa amafo bi ka o de ba Teresa boa no e ma tu me metima ka se Teresa o mbe 90% that lumba be ko jeme no 90% na o kasa se Teresa nde boa no okay on ze lumba no onimade kakra onimade onimade enti onimade a so obi ndi sika e boa wa onwene ho ese na Teresa to that lumba pa no don papa anam ga se enam se 17 na e bia on timi anyere anwale a anka mubuma aya wolefo but enene kra Teresa tiasia obaga se lumba ne mai ono Teresa e popular sana lumba so baka se Teresa ne manere ay popular because nsako den saba sanity Teresa be say Kotoko residence enu anyway in 2017 na yeti se Teresa be say ewu ya no 2017 owu nyame dia ti that number be ye ni bi nyesa oba ho machi be 5 o'clock eh efuru dampe mu oba he omo dan wo he ya mu dan he oba he ohu no bia na oba wontimi anyina second school adinti oba ha the Teresa dampe ohunu na areho akano to ye kwa ye hunta mo yere okoye hunta mo okoye on se dan kwa na ba kuda ha okay gates ba ku so da ha okay enti ye humba bi ofai be hu se lumba oko this is one na wa rimpo nyina echi no na odoso nko wo na odo me ka se ne ma papa wuye no obae Teresa papa wuye no obae sabe na omo wa na omo nyo enti tama Teresa wujane mame okay Teresa wujane mame okay ani mame wuye no Teresa wujane mame Teresa wuye sama mame mame wuye e kire na Teresa mame sa wuye wasa bae sa ro masa bae wow ro masa bae mame ni mame broni na ye mame broni ana papa so no ofradishe busu ofradishe himfie wow ofradishe himfie Teresa no bushe ndishe bushe dishe wow se dachi o tiase kra obetima di bushe hima amana ye wow amana ye okay enti sisi a bibia to atwa sisi a that lumba rehomu nyame fa ne currency yi onya kai na nyankopon fa bibia currency yi na Teresa so fa ne currency yi yentu ye wofu aka Ghana fo ye a ehwe obabu wo ho a ewoso obi a ono be ma betuo bibia ga konya wo betimi aboa badu so se da bi wo boa chanko no yi na ma dia futu na de ma wo futu die ehu obi ebu na bonfia okay ebi o mene ebi amenye obi a okay menye obi a han but ekire no obo so me obi okay sana bia sitie to hu obi ne emu na bonfia okay hu obi a me asema me na ka kire me say hu obi a emu na bam okay korange no na tumfo say ye ba hu obi a emu na bam because unim da che unim dia wo na che sana tie unim dia wo na nim you say that lumba wo ya kam pa ho yes you but o go be bia aluma nyum ne bo ti da mutin says that lumba wo sana na kro na kire na week yeah sana na kro ti asa busha di odu be bia lumba ko
lumba ko no we se o machine kito bi on dem a no pia bonti no de see o no de penda machine no bo lumba nyom ba pia bu shene me nim sport o ba kwa ye mo lumba nyom Yami at much na vigil motion for baby ana matise mo se e be sa night matise e baby bi kura mo anya kura me start afifie ne me ba madwuma mu o ba so kendo na de na afifie anopa ani o se wuntem me be fifie aba te me do dwuma na madunu nta do dwuma no Cisco no na ma so mo de me ne kuta me se ya na me na ba bia me ko bia na me de asuma nim na me enjoy myself time so na me kofi that's all we have to know. And I said that's all we need to know about Theresa Abebrese. Yami fan currency. No one is afraid na kunya do ntimi show and the konya ko Theresa Abebrese you be tea. You know that limba bomba na abu uzo no kre obi ya de ma ya yenyi aye na yenyi anka ye na yesa nyamba boy. We did the company with by Grace TV and na o share jumede ntimi show us all be kan ho a that was subscribe na be kebusu na na fe yenyi ni mum anya from where radio is possibility. Amen. Yami nko so a don't for the living legend Charles Koyofusu ekra NCA koso a na ne enta be pa be hia. Yami kan ho so ya makra. Bye bye.